Ён каже, а де твой? Ён каже, а американець відказує йому, я у дорозі знаходжуся. А рабін йому відказує, я так само у дорозі, тому я так само у дорозі перепрошаю. Але навіть як ми ще у дорозі, ми повинні жити вірою, так як девіз гэтага дня нашага быць укаранёнымі у Христе. Наша вера повинна будавацца на Христе, на Яго навучанні, на Евангелии. Тому жадаю для ўсіх вас, каб гэтыя дні, якія мы праведзем тут разам у Івенцы, і гэты сённяшні канцэрт наблізіў нас да веры, каб мы ведалі, якой дарогай мы ідзём. Дзякую яшчэ раз і весялецеся, я пайду спаць, бо не ведаю, калі высплюся. Дзякую. Дякуємо нашому митрополіту, нашому сапраўднаму пастору, який ніколи не покидає своїх овечок, який завжди з нами і переживає за нас так по-айцовську. Сапраўды вельмі так узрушвае гэта і сапраўды такія, ну, нават не хапае слоў, каб выказаць удзячнасць за тое, што ён заўсёды з нами. Дякую яшчэ раз, эксцэлленцыя. Паважаная моладзь, перад намі сягоння выступіць два гурты семінарыйныя. Подых духа. Гэта семінарыя Пінская, міждыцызіяльная вышэйшая духоўная семінарыя ў Пінску. Гурт існуе ўжо 5 гадоў, семінарыі ў гэтым годзе спаўняецца 10, а гурту 5 гадоў. І я думаю, што вядомая для нас група. Пасля іх для нас выступіць вельмі такая сапраўды таксама група гістарычная, якая, я думаю, што ні адна у Беларусі група увогуле на нашай сцэне беларускай не пратрывала столькі, як гэта група, якая выступіць другой, гэта група Аве. Гродна. І як мы зараз размаўляючы жартавалі, гэтай групе у гэтым годзе яна адзначыць сваё паўналецце. 18 гадоў. Семінарысты, клерыкі, якія рыхтуюцца, праходзяць фармацыю духоўную, і ў адной і ў другой групе будуць дзяліцца з намі сваёй верай, менавіта такім чынам, праз спеў, праз тое, што можна і спевам праслаўляць Бога. А каб мы маглі добра удзельнічаць і быць сапраўднымі добрымі слухачамі гэтага канцэрта, мы зараз павінны патрэніравацца хвалю. Ведаем, што такое хваля? Распачынаем з правага боку. Хваля! Аккуратно на лавках, потому что неудобно вместе с лавкой. И зараз хваля обратно. Хваля с левого боку от меня. И периодично можно будет эту хвалю запускать в часе концерта. Я думаю, что это будет подбадёрывать наших семинаристов и будете так само давать такой певный знак, что вы не спите. Еще раз. Хваля! Хваля обратно. Дякую вялікі. Это вельмі важна, тому што гэта буде дапамагаць нам таксама на працягу, я думаю, усяго гэтага спаткання і наступныя дні быць так у тонусе, быць сапраўды такімі энерджайзер. Зараз давайте падтрымаем наших семінарыстаў і ўжо амаль што падрыхтаваліся. Семінарысты, першая група «Подых духа». Поважані глядачі,
мы з вами знаходзімся з дапамогай інтэрнэт-трансляцыі, удзельнічаем у канцэрце, які праходзіць у рамках усебеларускіх дзён моладзі. Усебеларускія дні моладзі з'яўляюцца падрыхтоўчым этапам да сусветных дзён моладзі, якія пройдуць у гэтым годзе ўжо ў 26 раз у Мадрыдзе. І зараз праз некалькі хвілін распачнецца канцэрт гуртоў «Подых духа» і «Аве». Гэтыя гурты прадстаўляюць духоўныя семінарыі ў Пінску і ў Гродні адпаведна. Гэты канцэрт з'яўляецца часткай праграмы усебеларускага дня моладзі, і гэтым канцэртам заканчваецца першы дзень гэтых усебеларускіх дзён моладзі. І хвалька з правага боку ад мяне. Пайшла. Здараецца. Давайте наадварот. З левага боку ад мяне. Хвалька. Гоу! Ну, повеселей. На танцполе повеселей. Як заўсёды. Цудоўна. Моладзь рыхтуецца, каб праслаўляць Хрыста, праслаўляць праз слуханне музыкі, а таксама праз тую забаўляльную праграму, якая была падрыхтавана музычнымі гуртамі з Пінска і з Гродна. Гэта не толькі забаўляльная праграма, але праграма, праз якую моладзь праслаўляе Хрыста, а таксама дзеліцца сваёй радасцю, радасцю, якая перапаўняе іхнія сэрцы, дзеліцца таксама магчымасцю сказаць іншым, што Хрыстос — гэта адкупіцель, Хрыстос — гэта той, хто збаўляе кожнага, хто ў яго верыць і хто адказвае на яго заклік любові. Падбадзёрым нашых супрацоўнікаў, якія дапамагаюць нам, каб у нас хутчэй паявіліся мікрафоны. Трэба падзякаваць ім за тое, што яны ёсць, і ёсць гэта цудоўная апаратура, і мы можам добра чуць мяне, можаце, а я магу з лёгкасцю... Па тэхнічных прычынах пачатак канцэрту крыху затрымліваецца, таму зараз ксёндз Юрый Санько дапамагае моладзі ўвайсці у гэты настрой канцэрта, каб гэты вечар быў напоўнены весялосцю і радасцю, крыніцай якой з'яўляецца сам Хрыстос. Таксама у часе святой імшы я казаў ужо, што нашыя бацькі змогуць нас убачыць праз інтэрнэт, дзякуючы відэатрансляцыі некаторых нашых пунктаў праграмы, якая будзе адбывацца заўтра на працягу дня. І дзякуючы нашаму парталу «Католік Бай» будзе ажыццяўляцца гэтая трансляцыя. І таксама дзякуючы нашым відэааператарам, якія прыехалі до нас з Гродна. Гэта Гродненская кур'я відэастудыя. Дзякуем ім таксама! А ваша волшебная «Дзякуем». И волна пошла с правого боку, волна, гоу! О, уже лепей. И обратно хвалька пошла, гоу! Цудоўна. Паўтаруся, мы з вами знаходзімся пры дапамозе сродкаў тэхнічных у Івянцы. Можам бачыць пачатак канцэрту гуртоў «Аве» і «Подых духа». Разам з вами сёння падчас гэтага канцэрту будзе дыякан Кірыл Бардонаў, які будзе дапамагаць гледачам адчуць сябе прысутнымі у гарадскім пасёлку Івянец, у Валужыне, дзе адбываюцца усебеларускія дні моладзі. Той доўгачаканы час, але мы падрыхтаваліся добра. І зараз запрашаю саліста групы «Подых духа», басіста, а то што круче, чым саліст,
Першы І я свае спевы перадаю прадставіць слова гурт «Подых духа». басісту. Асноўную частку удзельнікаў гэтага гурта складаюць семінарысты міждыцызальнай вышэйшай духоўнай семінарыі ў Пінску. Похвалёны Иисус Христос. Ведаеце, вельмі прыемна бачыць столькі моладзі, якая не сядзіць недзе за камп'ютарам, недзе ў нейкім бары, а прыехала сюды ў наш мясцовы Мадрид, каб разам з намі, з нашай дапамогай праславіць Бога. Я вас хацеў бы яшчэ папрасіць. Давайте будем гэта, вось усё, што сёння тут будзе адбывацца, будзем рабіць гэта гучна. Дамовілись? І яшчэ маленькая такая аб'яўка. Рабіць гэта гучна настолькі, каб нас пачулі, ну, прынамсі ў суседняй вёсцы. Цудоўненька. Ну і пакуль у нас яшчэ маем крыху часу, я вам хацеў бы расказаць пра наш гурт. Увогуле, як ён з'явіўся і што гэта як. Пачаткам усяго быў першы канцэрт каля катэдральнага касцёла ў Пінску. Калі я не памыляюся, гэта быў 2006 альбо 2007 год. 6. 1 чэрвеня. У 9:30, як мне падказваюць. Вось, попросту з намі сёння будуць граць людзі з усіх саставаў гэтага гурта. І з першага, і з цяперашняга. Вось, і гурт на пачатку называўся «Адраджэнне». І, так скажам, меў такі крыху іншы стыль, чым цяпер. Вось, праіснаваў ён некалькі гадоў, затым змянілася назва, але ж людзі засталіся тыя. І ўся такая праблема заключаецца ў тым, што большасць тых, хто ўдзельнічае ў групе, папросту з цягам часу скончваюць семінарыю і на іх месца прыходзяць новыя. Такім вось новым стаў я. Я год назад у першы раз убачыў бас-гітару. Вось, праз 2 тыдні навучыўся яе ўключаць і выключаць. Ну і вось, спадзяюся, што сёння не сапсую канцэрт сваёй прысутнасцю на сцэне. Вось, раней у мяне была функція, ну я не просто так прыйшоў, так? Раней у кожнага з нас была нейкая функція. Вось, першай маёй функцыяй было просто носіць калонкі, за гуртом грузіць, выгружаць. Вось, потым мяне крыху павысілі і даверылі мне такі вельмі важны інструмент. Гэта, як жа ж ён называецца? Не, трохвугольнік гэта быў рэпетыцыя. А вось такая цынькалка. Вось, бубен. Вось, і адначасова з гэтым я яшчэ адказваў за нейкія рухі падчас канцэрту. Я адказваў за танцы. Вось, на жаль, ну не ведаю, як сёння пойдзе, але спадзяюся, што што-небудзь у нас атрымаецца. У кожнага з нас ёсць нешта. Нехта з'яўляецца той іскаркай, якая, вось, так скажем, разагравае людзей, каб не сцісняліся, не сядзелі. Але у кожнага з нас ёсць рукі, ногі, і Бога праслаўляць можна не толькі стоячы на каленях і так вось ручкі склаўшы. Можам яшчэ некалькі рухаў дадаць да гэтага. Таму запрашаю вас выкарыстоўваць усё, што ў вас ёсць, чым вас адарыў Пан Бог. Рукі, ногі, свой голас. Ох, как! Якое эха, нічога сабе. Яшчэ хацеў бы расказаць вам такіх некалькіх цікавых гісторый з нашага канцэртаў, з нашай гісторыі ўвогуле. Адзін раз на нашым канцэрце, гэта быў, так скажем, такі выпускны канцэрт у нашай семінарыі. Мы паказвалі, чаму мы навучыліся за год перад людзьмі, якія прыехалі на дзень адчыненых дзвярэй. Вось. І ведаеце, з нас на той момант ноты ведаў толькі адзін. А астатнія, ну так, хто ўмеў іграць, хто не. Вось, ну і падчас канцэрта мы сказалі, што сапраўды гэта вось Божая ласка, што мы не ведаючы нот, гісторыю гурта. Ну і па Мы словах ж рэктара з вамі нам
звернемся да гісторыі сусветных дзён моладзі, падрыхтоўчым этапам, да якіх з'яўляюцца сусветныя дні з'яўляюцца дні моладзі у Беларусі. Сусветныя дні моладзі былі заснаваны па ініцыятыве папы рымскага Яна Паўла II, цяпер ужо благаслаўлёнага, які звярнуўся у 1978 годзе да маладых людзей усяго свету са словамі: «Вы надзея свету, надзея касцёла, вы моя надзея». І самы першы дзень моладзі ў гісторыі адбыўся у 1986 годзе пад дэвізам «Будьце заўсёды гатовыя даць адказ кожнаму, каму патрэбна ад вас слова аб вашай надзеі, якая ёсць у вас». І вось ужо у 26 раз дні моладзі будуць праходзіць у гэтым годзе. У гэтым годзе уся моладзь з розных куткоў свету, кожны, хто жадае, можа прыехаць у Мадрыд, каб там удзельнічаць у розных мерапрыемствах, падрыхтаваных каталіцкім касцёлам. Цудоўна. Так, цяпер, калі ласка, падыміце правую руку, левую, дзве разам. Паглядзіце, як лёгка вамі маніпулировать. Вось я так, ах, аж прыемна. Тут столькі народу, і ўсе мяне слухаюцца. А цяпер так сур'ёзна, дзве рукі ўверх. І навучу вас такой штучцы. Здаецца мне, што большасць з вас гэта ўсё ведае. І называецца яна Шкоцыя. Але хто не ведае, то яшчэ раз няхай парэпеціруе, убачыць, як гэта. Спачатку робім павольна, потым хутчэй, потым... 3 гады таму каталіцкая моладзь свету збіралася ў аўстралійскім Сіднеі. 20-й сусветны дзень моладзі, які адбыўся ў 2005 годзе, прайшоў у Кёльне, а таксама ў гарадах, якія знаходзяцца каля Кёльна ў Германіі. Гэта была хваля недзе, 5-го вала. Вось 5-й вал, а як ведаем, іх усяго 10. Так, то гэта вось быў 5-й вал. Сусветныя дні моладзі адбываліся ў самых розных месцах, на розных кантынентах. Для беларускай моладзі прыняць удзел у гэтых днях моладзі у Івянцы — гэта вялікая магчымасць, асабліва для тых, хто не мае сродкаў альбо не мае магчымасці наведаць Мадрыд, далучыцца да моладзі ўсяго свету, якая збіраецца сёлета ў Іспаніі на заклік папы. Праз некалькі хвілін распачынаецца канцэрт. Гурт «Подых духа», як ужо было сказана, гэта гурт з Пінска, які з'яўляецца давольна маладым, але ўжо у яго складзе змянілася шмат удзельнікаў. Думка аб стварэнні музычнага гурта з'явілася у навучэнцаў семінарыі даволі даўно, у другі год пасля яе заснавання. Творчы гурт семінарыі ў Пінску пачынаў сваю музычную дзейнасць на супольных вечарах, падчас якіх семінарысты спявалі пад акампанемент з некалькімі гітарамі. Гэту іх дзейнасць заўважыў святой памяці ксёндз кардынал Казімір Свёнтак. Ён і подараваў у 2007 годзе гурту неабходныя музычныя інструменты. Як ужо было сказана, першая назва гурта «Адраджэнне» як сімвал адраджэння каталіцкай семінарыі ў Пінску пасля 62 гадоў яе закрыцця. Пасля яе закрыцця. Слова «адраджэнне» таксама было сімвалам той сувязі,
з музычным гуртом, які існаваў у перадваеннай семінарыі ў Пінску. Пра гэты гурт узгадваў сам святой памяці ксёндз кардынал Казімір Свёнтак. З цягам часу гурт змяніў свой стыль выступлення і змяніў таксама назву. Актуальная назва гурта «Подых духа», звязаная з тым, што выступленне гурта — гэта незвычайны канцэрт, гэта малітва, якую кіруе Дух Святы, Божы Дух. Семінарысты з Пінска ўпэўнены ў тым, што яны з'яўляюцца прыладаю ў Божай руцэ і такім чынам імкнуцца стаць прыладаю, дзякуючы якой іншыя людзі змогуць адчуць дзеянне Духа Святога ў іх жыцці. А ў нашых сэрцах? У нашых сэрцах? У нашых сэрцах! Е-е-е-е! Бог жыве ў сэрцы маім! Е-е-е-е! Бог жыве ў сэрцы маім! У вас і без мяне цудоўна атрымліваецца. Вось, я уже бачу, што ўжо ўсё цудоўна. Яшчэ не ўсё цудоўна. Я уже буду пакрыху перацягваць мікрафончык сюды. Вось. І не ведаю, што яшчэ казаць. Можа, хто-небудзь хацеў бы расказаць які анекдот, не ведаю, перадаць прывітанне, там. Шчыра запрашаю. Семінарысты з Пінска шмат выязджаюць на малітоўныя сустрэчы ў парафіі, касцёлы, каб праз свае спевы і ўласныя сведчанні праслаўляць Бога і апавядаць пра жыццё ў семінарыі. Гурт «Подых духа» выступаў ужо ў Баранавічах, у Лучаі, Паставах, у Гудагаі, Мядзелі, Кобрані, Брэсце і іншых гарадах і вёсках. З гурта АВ, каб таксама што-небудзь пра сябе расказалі, бо я ўжо доўга тут расказваю. Адной з задач і магчымасцей гурта з'яўляецца евангелізацыя. Паміж спевамі семінарысты ўводзяць у тэму песняў і абвяшчаюць Божае Слова, а таксама каментуюць яго. У мінулым годзе музыканты з Пінска выпусцілі свой першы альбом, а ў гэтым годзе ўжо зроблены запіс, папярэдні запіс новага альбома. Будучыя святары спяваюць пра жыццё, апавядаюць пра будні духоўнай семінарыі, а таксама славяць Хрыста Збаўцу. Так, бас хорошо. Левый, этот, следующий, четвертый, Володя. На семінарыйным сайце Пінскай духоўнай семінарыі seminary.catholic.by ёсць магчымасць запампаваць спевы гурта, а таксама кампазіцыі, якія не ўвайшлі ў альбомы. Так, теперь проверим большой барабан. Большой барабан. Еще бочку активнее. Хорошо. Малый. Общее все. Все вместе барабаны. С большим. Хорошо, все. Теперь, секундочку, сейчас скоро уже начнем. Володя, вокальные микрофоны все пройди. С клавиш найти. Сэнсам, найважнейшым сэнсам папскай ініцыятывы заснавання сусветных дзён моладзі было і дагэтуль з'яўляецца яе духоўны сэнс гэтай ініцыятывы, тое, што яна паклікана даць маладым магчымасць паглыбіць іх веру, паўплываць на жыццё мясцовых касцёлаў і паўсюднага касцёла на ўсім свеце. Стоп! Это микрофон...
Какой? Где я не Это вижу? будет гитара. 100, 121, правая. Моладзь была і застаецца таксама адрасатам шматлікіх папскіх дакументаў, у якіх Ян Павел II узнімаў найважнейшыя праблемы маладога пакалення: Так, вучобу, працу, давай, найди его. любоў, каханне, сям'ю, духоўнае жыццё. 100, 121, 122, 100, 121, 122. Так, ну, Это вокальный. У вокалиста. Остались клавиши? ну давайте... можно начать. Моладзь з краін былога Савецкага Саюза ўпершыню змагла ўдзельнічаць у сусветных днях моладзі, якія адбыліся ў Чэнстахове. На гэтыя дні моладзі прыбыло шмат сотняў тысяч маладых людзей з усяго свету. Ребята, давайте начнем, нас ждут. А мониторы по ходу ребята включат. Клавишника не слышно. Так, себя мониторы еще не включены. Раз, два, есть. Сустрэчы Яна Паўла II з моладдзю належаць да найбольш шматлюдных падзеяў яго пантыфікату. Дзень моладзі ў студзені ў 95 годзе ў Мілане да гэтага часу з'яўляецца самай масавай сустрэчай вернікаў з папам. У гэтай сустрэчы ўдзельнічала амаль 5 мільёнаў чалавек. Вось ужо гучыць першы спеў з сённяшняга вечаровага канцэрту. Паколькі гурт Спінска мае назву «Подых духа», таму першы спеў — гэта заклік, просьба, каб Божы Дух, Дух Святы, сышоў на ўсіх прысутных. Дзякуючы трансляцыі праз інтэрнэт, тыя, хто не змог па нейкіх прычынах прыбыць у Івянец на гэтыя дні моладзі, можа адчуць тую атмасферу радасці, якая пануе на тэрыторыі каля касцёла у Івянцы. Дай
Наступная песня, песня, присвячена такой вельми любимой сярод нас роду заняткаў, вельми любимому, гэта пілігрымка. Як мы все цудоўна ведаем, што усе мы з'яўляемся пілігрымамі да вечнага жыцця, да неба, да дому нашага любячага айца. Таму запрашаю далучыцца да нашага спева і яшчэ раз сабе прыпомніць, што мы ў дарозе і нам заўсёды патрэбны дапамогі ад таго, хто нас чакае.
Еще раз. Раз, два, три. И теперь туда и назад. Раз, два, три. Чудовненько. А теперь песня, присвяченная Марии. Все мы ведаем, что это наша мама, яка чекає нас, яка нас аховує. Тому попросимо її той необхідних ласкав, як випросила у нас для нас Бога. Звукорежиссера, я не слышу себя в мониторах. Покуль мы еще вось невеличкие такие наладки у нас. Раз, два, три. Песенка наступная называется «Чистым як лист быть хочу». Ведаете, усе наши грахи, некие неприемные речи, які мы робим, все заставляє пляму на тем белом оденні, яким наградил нас Пан Бог. Тому давайте откинем все то, что, ну не ведаю, так закрывая эту сияющую белизну. Откинем и заставим где-то там, далеко. А станем перед Богом чистыми, пригожими, помытыми и пахнущими.
як маленькое дитя. Я прославлять хочу тебе, за все твои жадаю, твое имя святое, навеки буду слышать. Я прославлять хочу тебе, за все твои жадаю, твое имя святое, навеки буду слышать. Крик любовью пошел за всех грешных нас. Я каю падать всех, який великий наш Бог. Я прославлять хочу тебе, за все твои жадаю, твое имя святое, навеки буду слышать. Я прославлять хочу тебе, за все твои жадаю, твое имя святое, навеки буду слышать. Живи во мне, мой Боже, побачить кожный змог, светло твоя любовью верной, ласку твою для меня. Я прославлять хочу тебе, за все твои жадаю, твое имя святое, навеки буду слышать. Я прославлять хочу тебе, за все твои жадаю, твое имя святое, навеки буду слышать. Я прославлять хочу тебе, за все твои жадаю, твое имя святое, навеки буду слышать. Я прославлять хочу тебе, за все твои жадаю, твое имя святое, навеки буду слышать. За все твои жадаю, твое имя святое, навеки буду слышать. Давайте еще так домовимся, каб я вось кожны раз не казаў, што хваля, хваля. Калі вы бачыце ад мяне вось такую штуку, так, то павінны ведаць, што уже ад гэтага краю туды, а калі вось такую, значит туды и обратно. Разумела? Чудовненько. А теперь круху больше, ну 10-й вал, домовитесь. 10-й вал, 10-й и... Чудовно. Вельми мною любимая песня. Вы себе не уявляете просто, колькі у мяне з ёю звязано. И ведаете, давайте так, кожны скажа одно такое невеликое здание, такое жыццё свое Богу подараю. Вы можете лепш, мы ведаем гэта. Бояться космону, страхи мир живет вокруг. Свою Богу доверь, свою Богу доверь. Скажи, поверить, как во все веру потерять.
любить, скажи мне как, если ранит меня брат. Жизнь свою Богу доверь, жизнь свою Богу доверь. Как бы добрым мне скажи, если так жесток наш мир. Жизнь свою Богу доверь, 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 жизнь свою Богу доверь. Как бороться, тая дверь, во мне сильной боли нет. Жизнь свою Богу доверь, жизнь свою Богу доверь. Как бы добрый мне скажи, избежать греха грехов. Жизнь свою Богу доверь, 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 жизнь свою Богу доверь. Как мне радость сохранить, если слезы лью опять. Жизнь свою Богу доверь, жизнь свою Богу доверь. Так себя найти ответь, надоел я сам себе. Жизнь свою Богу доверь, 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 жизнь свою Богу доверь. Подскажи, куда идти, где мне верный путь найти. Жизнь свою Богу доверь, жизнь свою Богу доверь. Как надежду сохранить, если все теряет смысл. Жизнь свою Богу доверь, свою Богу доверь, жизнь 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 свою Богу доверь, свою Богу доверь, жизнь свою Богу доверь, свою Богу доверь, жизнь свою Богу доверь, жизнь свою Богу доверь, жизнь свою Богу доверь. Подобається вам? Не чутно? Я чую тільки ось гэту вось частку. Вам вы молодцы, цудоўненька. Ось гэта так само цудоўна. А сярэдзінка спіць. Ну, где сярэдзіна? Ваши руки поднимите, коли ласка. Ну, поднимите. Так, правый бок и левый бок. Коли ласка, давайте зробим шкоцию для сярэдзінки, как проснулась. И... Цудоўненька. Наступная песня. Наступная песня, яна увогуле на пачатку была сумная песня. Як пачыналася іграць, як пісалася ў смутныя часы. Вось, і гэтую песню я іграю для сваёй моладзі Дашка і бажана з днём нараджэння. Моё сердце подни до тебе и гнется ты один. Вечное жыццё даешь, хай заўсёды яно на тебе спадзяецца. Ты любовь и покой и радость нясешь. Без тебя няма любові, без тебя няма жыцця. Ты один непаўторны, лепшага і няма. Все жадання твою розум
сердце и душу свою. Все отдам тебе, мой Боже, тебе одного люблю. Без тебя нема любови, без тебя нема життя. Ты один неповторный, лепшага нема. Все жадать волю душу, сердце и душу свою. Все отдам тебе, мой Боже, тебе одного люблю. Коли раптом я чую тревогу и у сердца запанує неспокой, тільки Пана може бути допомога, бо відомо, що Бог завжди. Без тебя нема любови, без тебя нема життя. Ты один неповторный, лепшага нема. Все жадания, волю, розум, сердце и душу свою. Все отдам тебе, мой Боже, тебе одного люблю. Без тебя нема любови, без тебя нема життя. Ты один неповторный, сердце и душу свою. Все отдам тебе, мой Боже, тебе одного люблю. Мое сердце только тебе и мнется. Ты один, вечное життя найдешь, хай завсёды оно на тебе спадается. Без тебя нема любови, без тебя нема життя. Ты один неповторный, лепшага нема. Все жадания, волю, розум, сердце и душу свою. Все отдам тебе, мой Боже, тебе одного Хай Бог вам благословить. Подобається? Теперь наступила пора такой одной, ну так скажем, больше-меньше спокойной песни. Кап крыху присела пыль, яка ось так поднимається, а майже не можем дихати. Тому песня присвячена для Марии, но без яе мы далеко все равно не отойдем. Я смотрю на тебя, в твои голубые глаза. Что же я вижу пред собой? Распятый Христос, закрытые его глаза, и тело в крови за нас с тобой. Что же пришлось вынести матери, увидевши своего сына? Он упавший встает и дальше свой крест несет, давая пример нам, людям слабым. Ты силы даешь подняться в беде, твоими следами идти, Боже. Сердце твое открыто для всех.
всех, открыто для всех, как радует нас. Матери сердце болит из любви к человеку. Желает она делиться любовью Христа. Как ответим мы на это? Пред нами лежит дорога свободная. Можем выбрать что угодно. Но цель моя здесь, я выбрал дорогу Христа. Мария, помоги своей молитвой. Ты силы даешь подняться в беде. Твоими следами идти, Боже. Сердце твое открыто для всех, как радует нас это. Даешь подняться в беде. Твоими следами идти, Боже. Сердце твое открыто для всех, открыто для всех, как радует нас это. На самой справе гэта сапраўды павінна быць малітва, не толькі канцэрт, бо мы спяваем для Ісуса Христа, не для сваёй хвалы. Большасць з нас, ну не большасць, палова, не вучыцца ўжо ў семінарыі, скончылі. Але насамрэч гэты канцэрт павінен быць малітвай, і наступная песня. Просто не глядзіце на тое, што тварыцца вакол вас, хто стаіць каля вас, толькі спявайце сапраўды для Ісуса Христа. Амінь. Гэты спеў называецца ўсім вядомы. Маю надзею, што вы знаеце па першай ноце. Так было заўсёды, Ты, Господь мой, заўсёды будзе там. Ты, Господь, што скараю все народы, я перамогіся. Ты, Господь мой, так было заўсёды, Господь мой, заўсёды будзе там. Ты, Господь, што скараю все народы, я твоё, я перамогіся. Тебе, мой Бог, хочу хвалить, Тебе своим життем служить и обещать свою хвалу всему свету. Тебе, мой Бог, хочу спевать, Тебе всем сердцем услышать и обещать свою хвалу всему свету.
завсёды. Господь мой завсёды будет так. Будет я! Во что сгораю все народ. Тому! Как было завсёды. Господь мой завсёды будет так. Ты, Господь, что сгораю все народы. Я все твое, я вероводы. Тебе, мой Бог, хочу творить. Тебе своим житьем служить. И отвешать свою хвалу всему свету. Тебе, мой Бог, хочу спевать. Тебе учить сердцем услышать. И отвешать свою хвалу всему свету. Твою хвалу всему свету. Тебе, мой Бог, хочу спевать. Тебе всем сердцем услышать. И отражать твою хвалу всему свету. Поважаныя гледачы, мы з вами знаходзімся на канцэрце гуртоў «Подых духа» і «Аве». Канцэрт адбываецца зараз у Івянцы, у Валожынскім раёне ў рамках усебеларускай сустрэчы моладзі. Гурт «Подых духа» заканчвае сваё выступленне. Для нас гучалі як новыя спевы гэтага семінарыйнага гурта, так і таксама спевы, якія ўжо шмат вядомыя сярод моладзі Беларусі, таксама сярод людзей іншага ўзросту. Можем танцевать. Давид так само танцевал перед паном Богом, коля арку нес. А пазней вызнал все свои грехи, про які мы зараз Праслаўляць Бога можна не толькі на каленях, але таксама ў танцы, у спеве праслаўлення. І сведкамі такога праслаўлення, такой радасці мы з вамі з'яўляемся дзякуючы трансляцыі, арганізаванай парталам Тутбай, а таксама афіцыйным сайтам Рымска-каталіцкага касцёла ў Беларусі Католік Бай. Завсёды с нами, а яко милость на веки. О, аллилуйя, 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 аллилуйя,
ой, 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 ой. Ай-яй-яй-яй, я прославляю своего пана, пана, пана. О, прославляю тебя, сначала песни я буду спевать. Я глаз сказал, все ты с нами, а я томилась на веки. Зараз ви. Як мы бачым і чуем, і вянец не спіць, таму што не спіць тая моладзь, якая сабралася на тэрыторыі, якая прылягае да касцёла ў Іванцы. Не спіць моладзь, у якой гарачае сэрцы, сэрцы напоўненае любоўю да Бога і да бліжняга, сэрцы, якія жадаюць хваліць Бога, стварыцеля ўсяго сусвету, Бога, які паслаў свайго Сына Хрыста, які памёр за нас на крыжы і ўваскрос. Дякую за то, што мы жывём у такой цудоўнай краіне. І наступная песня будзе малітвай. Зараз прагучыць спеў, прысвечаны Беларусі, а таксама малітве за нашу айчыну. І гэту песню мы прысвячаем святой памяці яго эміненцыю ксяндзу кардыналу, бо дзякуючы яму мы маем усю апаратуру, дзякуючы яму мы маглі іграць. Сонца ўжо зайшло, думкі мары прыходзяць, цемра ахінае, як кодрай зямлю. Хочется устать, штосьці добрае зробіць, и в конце сказать, что тебя я люблю. Моя краина,
Хочеться пробігти без стежинки, хочеться зустріти серце у свого, хочеться не з'їсти хліба з коринку, хочеться, щоб став врешті вольний народ. Моей країні, моя Білорусі, моя Ячині, моя Білорусі. Я отлетаюсь осенью пылью, весной вернуться снова домой. Боже, силы дай не забыться родимых, верность бережи, не сгубились любовь. На моей краине, на моей Беларуси, на моей Ячине, моя Беларуси. Пам'ятаю я ветрик дощорний, соненько тепло і озеро блакит. Пам'ятаю я люд завгородний, що життя далі забор на свою. В моїй країні, моя Білорусі, моя Ячині, моя Білорусі. Пам'ятаю ти, що змагались под стягом, символом криві і тіла Христа. Пам'ятаю ти, що то стяг зневажали, клали на колонки, було ж гэта так. В моей країні, моя Білорусі, моя Ячині, моя Білорусі. Веру я у лепшую пришлость, веру, что звернется до Бога народ, все збудує власную повність, все убачать сонцем сход. У моей країні, моя Білорусі, моя Ячині, моя Білорусі. Для вас сегодня играл групп «Подвиг духа». Берег Антон, клавиши Барановичу. Акустичная гитара Клерик Виталий Бероза. Электрогитара отец Павел Бероза. Так само хотел бы представить наших сябров. Это Сергей, бас-гитара, Брест. Наш барабанщик. Это Ауди с Кобрина. Як ми чуємо, семінаристам у виконанні музичних композицій допомагали їх сябри. Дзякуючы гэтай дапамозе спеў больш багаты, лепш успрымаўся. Спеваем и будем спевать, как все ведали, что Бог живет где? У моей краине, моя Беларуси, моя Ячине, моя Беларуси, моя Беларуси. З надзею на лепшую будучыню глядзіць той, хто верыць у Хрыста, бо Христос здольны вылечыць раны кожнага чалавека, раны цэлага народа, раны ўсяго свету,
раны таго, хто звяртаецца да Хрыста з надзеяй і просіць аб дапамозе. Ведаем, что только одна есть дорога, нема інших, это Иисус Христос. Вся жизнь стояла у ног твоих, ведь нужен мне один лишь ты. Зовут тебя, и ты даешь ответ. Поможешь в трудностях моих, всегда на первом месте ты. Сверяй для тебя я жизнь свою. Один путь, Иисус, я живу для тебя, Господь мой. Один путь, Иисус, я живу для тебя, Господь мой. Один путь, Иисус, я живу для тебя, Господь мой. Мной всегда везде, благодать твоя во мне. Ты каждым во всем хранишь меня. Вчера, сегодня и всегда ты неизменен никогда. И будет так во веки без конца. Один путь, Иисус, я живу для тебя, Господь мой. Один путь, Иисус, я живу для тебя, Господь мой. Один путь, Иисус, я живу для тебя, Господь мой. Путь жизни истина, живем под верой, мы всегда наш Бог. Живем мы для тебя. Ты наш путь и жизнь истина. Живем по вере, мы всегда наш Бог. Живем мы для тебя. Ты наш путь и жизнь истина. Живем по вере, мы всегда наш Бог. Живем мы для тебя. Один путь, Иисус, я живу для тебя, Господь мой. Один путь, Иисус, я живу для тебя, Господь мой. Один путь, Иисус, я живу для тебя, Господь мой. Один путь, Иисус, я живу для тебя, Господь мой. Гэтым спевам заканчивается выступление семінарыйнага гурта з Пінска, які мае назву «Подых духа». Нагадываю, што мы з'яўляемся сведкамі канцэрту, які заканчвае першы дзень з праграмы Усебеларускага дня моладзі, які з'яўляецца часткай падрыхтоўкі да Сусветны дзень моладзі, якія сёлета адбудуцца у Іспаніі. Сведчення, що були з нами. Кому мало, купляйте диски. Наступны гурт, які выканае для нас свае кампазіцыі, гэта гурт «Аве». Гэта музычны гурт грузінскай вышэйшай духоўнай семінарыі. Само слово «аве» з лацінскай мовы азначае «прывітанне». Менавіта з гэтага слова распачаў
сваю прамову, свой зварот да панны Марыі анёл Габрыэль, калі аб'явіўся ёй, перадаючы вельмі важныя словы, важную навіну аб тым, што Маці Божая, што панна Марыя стане маці Бога, маці збаўцы, які прыйдзе на гэты свет, каб адкупіць нас ад нашых грахоў. Гісторыя гурта «Аве» пачынаецца ў 93-м годзе. Ініцыятарам яго заснавання з'яўляецца ксёндз Уладзімір Гуляй. У 95-м годзе гурт «Аве» запісаў свой першы альбом, які называўся «Отвуж, пане, сэрца мэго дзві». Пераважна ў той першы альбом увайшлі песні, якія моладзь спявала ў пілігрымках, а таксама падчас розных сустрэчаў, спатканняў моладзі. І дзякуючы гэтаму альбому семінарыйны гурт з Гродна стаў вельмі блізкі для маладых вернікаў Гродзенскай дыяцэзіі рымска-каталіцкага касцёла. У 2004 годзе быў запісаны наступны альбом гурта, які называўся «Твоя любоў», а пасля у 6-м годзе альбом «Што бы смог ідці за табой», у 7-м годзе альбом «Давяраю» і ў 8-м годзе альбом «Утра». Удзельнікі гурта з 93-го года і да гэтага часу гэта розныя людзі. Склад часта змяняўся, бо семінарысты, заканчваючы семінарыю, ужо больш не спяваюць у гэтым гурце, таму склад заўсёды абнаўляецца. Але, як кажуць самі удзельнікі гурта «Аве», для іх цяжка захаваць адзін стыль альбо адзін прафесійны ўзровень выканання. Але вельмі важна тое, каб заўсёды захавалася галоўная мэта і імкненне. Увогуле, галоўная мэта існавання гурта і імкненне выканаць па меры атрыманага ад Бога таленту спевы для тых, хто захоча іх слухаць, каб сваімі спевамі яны праслаўлялі Хрыста, а таксама дзяліліся той радасцю, якую яны маюць у сваім сэрцы. А крыніцай сапраўднай радасці, як вядома, з'яўляецца толькі Бог. Ад свайго заставання семінарыйны гурт «Аве» прымаў у шматлікіх малітоўных спатканнях удзел. Гэта найперш спатканні моладзі у розных кутках Гродзенскай вобласці, урачыстасці ў Тракелях і канцэрты на урачыстасці Хрыста Валадара Сусвету, таксама на розныя іншыя каталіцкія святы. Ужо амаль традыцыйнымі для гурта з'яўляюцца сустрэчы і канцэрты на Божае нараджэнне і Вялікдзень у музеі гісторыі рэлігіі ў Гродні. Як кажуць самі ўдзельнікі гурта, перад канцэртам яны заўсёды моляцца за тых, хто будзе іх слухаць. Асаблівым апекуном гэтага музычнага гурта з'яўляецца Найсвяцейшая Дзева Марыя. Таму традыцыйна канцэрт гурта распачынаецца песняй у гонар Маці Божай. Сапраўды дзякуем за тое, што яны падарылі нам такі цудоўны канцэрт. Мы таксама стаялі тут па сцэне, трохі сарвалі нават горла, падпявалі, стараліся. Вот, яшчэ раз дзякую для іх. Вот, ну наверняка так смотря на нас, да, ну, наверное, тяжело сказать, что группа «Аве», что группе «Аве» исполнилось уже 18 лет. Мы наверняка не такие уже старые, мы не так старо мы выглядим, но тем не менее это правда. Группа «Аве» была основана в 1993 году.
в этом году чуть ниже можно. И в этом году нам исполняется 18 лет. Вот, мы приехали с города Гродно, высшая духовная семинария в городе Гродно. Як заявілі перад пачаткам канцэрта удзельнікі гурта «Аве», ім вельмі цяжка з вялікай колькасці песен выбраць тыя некалькі, якія б змясціліся ў канцэртную праграму. Але, як кажуць самі семінарысты з Гродна, яны заўсёды стараюцца, каб гэтыя песні адпавядалі духу і настрою тых людзей, якія сабраныя на канцэрце. Галоўныя тэмы песень гурта — гэта пакліканне, як пакліканне кожнага чалавека, як дыялог паміж Богам і чалавечай асобай, а таксама любоў Бога да кожнага. Любоў Бога да кожнага, хто адкрыты на гэтую любоў. Она называется «Пусть Мария». Осветит путь, зажжет нас одних. Если станем быть единством, сможем за Христом идти. Даже когда не просто сделать шаг, помни, ты не одинок, только сердце не прячь, чтобы не потерять шанс на новую жизнь. Только крылья любви не дадут нам упасть, ближе к Богу держать. Только сердце не прячь, чтобы не потерять шанс на новую жизнь, светом неба дышать. Только крылья любви не дадут нам упасть, ближе к Богу держать. Постарайся не сойти с тропы. Помни, ты не одинок, только сердце не прячь, чтобы не потерять шанс на новую жизнь, светом неба дышать. Только крылья любви не дадут нам упасть, ближе к Богу держать. Только сердце не прячь, чтобы не потерять шанс на новую жизнь, светом неба дышать. Только крылья любви не дадут нам упасть, ближе к Богу держать. Все для Марии! Сердце не прячь, чтобы не потерять шанс на новую жизнь, светом неба дышать. Только крылья любви не дадут нам упасть, ближе к Богу держать. Спасибо огромное. Небольшая такая просьба от звукорежиссера, я совершенно не слышу электрогитару. Следующая песенка, мы будем петь ее на польском языке, но для тех, кто, может быть, не поймет слов этой песни, мы ее споем еще на таком интернациональном языке танца. Мы будем еще ее танцевать, поэтому я сейчас буду говорить
Слушайте его, смотрите на меня. Да как обычно. Я сейчас буду говорить слова этой песни. Виталик будет показывать движение, а вы повторяете за ним. Хорошо? Хорошо? Będę tańczył przed twoim tronem. No powtarzam еще раз. Będę tańczył przed twoim tronem. I oddam tobie chwałę. I nic już nie zamknie mi ust. Żaden mur i żadna ściana, największa nawet tama, już nie zatrzyma mnie już. Поем? По ходу разберемся. którą mi dajesz, nie jest wiedzą ani bajką, wolność, którą nam Tobie jest prawdziwa, Wszystkie, które na drodze muszą zstąpić z powiada, którym przenosi, a ja ufam Tobie i Мы уже знаем, как танцевать, да? Тогда танцуем. Będę tańczył przed Twoim tronem i oddam Tobie chwałę i nikt już nie zamknie mi ust, o nie, żaden mur i żadna ściana, największa nawet brama, już nie zatrzyma mnie już. Еще быстрее. Będę tańczył przed Twoim tronem i oddam Tobie chwałę i nikt już nie zamknie mi ust, to nie żaden mur i żadna ściana, największa nawet tama, już nie zatrzyma mnie. I bystrzej! Będę tańczył przed Twoim tronem i oddam Tobie chwałę i nikt już nie zamknie
Вас учили многим движениям, да? Мы вас учить не будем. Мы смотрим на вас и будем повторять, что вы будете показывать. Самое лучшее движение будет показано на сцене. Конкурс. Но помните, что танцуем мы не для нас, не для вас, а для Бога. Всегда будем об этом помнить. И, конечно, руки, ноги чешутся, я уже хочу прославлять. Знаете, не готов я. Наш ведущий что-то сломался. Следующая песня называется «Только с Богом». И, наверное, она расскажет вам о нашей семинаре. Даже о каждом человеке, потому что без Бога мы ничего. Без Бога мы даже не видны. А с Богом мы можем быть так ярки, как сейчас вы и ваши сердца. Только с Богом. Я нашел тебя, мой Боже, в мире ненависти зла. Грех меня делит с тобою, темнота и пустота. С тобою, Боже мой, мне не страшно никогда. Ты указатель мой, путеводная звезда, ты звезда моя. Не могу сказать словами то, что чувствует душа. Ты как свет, как цвета мэра, свет надежды и добра. С тобою, Боже мой, мне не страшно никогда. Ты указатель мой, путеводная звезда, ты звезда моя. С тобою, Боже мой, мне не страшно никогда. Ты указатель мой, путеводная звезда, ты звезда моя. Знаете, так пользуясь случаем, вы хотели бы передать привет. Мы уже говорили, что наш вот этот концерт можно будет смотреть в интернете. И теперь вот далеко, в Гродно, в семинарии, наш префект Шонсьян смотрит этот концерт, и ему хотели бы мы передать этот привет. Громче, он не слышит! Ну и, конечно,
конечно, всем тем, кто смотрит сейчас. Первый альбом, который записала группа Ава, назывался «Отчини, пани, мое сердце». Он был записан в 1993 году, а потом в 1995 году, и потом понадобилось долгих 7 лет, пока группа Ава записала свой второй альбом. Он назывался «Он твой был знушая страх». Девиз Дней молодежи, которые пройдут в Мадриде, вы его знаете, да? Вот, он звучит как? Закорененные в Христе мостной верой, да? И вот, наверняка это для нас, эти слова являются таким поводом задуматься, чем является вообще вера для нас, чем является вера в нашей жизни. Ну и наверняка задуматься над тем, что значит вообще быть мощной верой, сильной верой. Быть сильной верой — это, наверное, быть постоянно в таком личном контакте
с Богом, верить, каждый день открывать Его любовь и наверняка верить в то, что Бог всегда нам поможет. Поэтому следующая песенка «О Иисус, помоги ты мне». Спасибо огромное! Да, кстати, а кто у нас тут есть? Ну, наверное, легче было бы назвать нам по диецезиям, да? Гродно! Мы вас видим. Минск! Минско-Могилевская диецезия, да? Витебск! Ну и Пинская диецезия. Следующая песенка является чем-то очень важным для нас, потому что группа у нас семинарийная, а так вроде мало песен, которые говорили бы... А так мало песен, которые говорили бы вот о этом отношении, этом диалоге между Богом, который зовет человека, и человеком, который слышит этот голос. И об этом будет следующая песенка, называется «Поволание».
полная. Да, и мы хотели бы еще раз поблагодарить подвиг духа за эти танцы. Следующее. Мы уже сказали, что группа наша очень старая, и поэтому следующую песенку мы хотели бы спеть в таком старом стиле. Это будет рок-н-ролл. Наверняка доверие является одним из таких факторов, очень важным в отношении между людьми. И наверняка также доверие является таким фактором важным в отношении с Богом. Наверняка доверие к Богу основывается на Его любви, потому что тот, который отдал свою жизнь за нас, Он наверняка не станет нас обманывать. Поэтому Богу мы можем смело доверять. Доверяю! Сила, Иисус, будь всегда со мной, будь со мной. Открою я сердце и душу только для Тебя, для Тебя. Так важно подняться в упад, как же дальше быть, как же быть. Так важно найти в себе место для правды, чтобы жить, не боясь. Руку протяну, мой Господь.
береги меня, лишь тебе доверяю я. Лишь слово небес нам укажет то, что ищем каждый день. Без веры так быстро теряясь, стучим в иную дверь. Вдохнем любовь Бога, чтоб проснуться от глубокого сна. Откроем глаза рано утром, понять, что правда одна. Не боясь, руку протяну, мой Господь. Я тебя люблю от греха. Береги меня, лишь тебе доверяю я. Вознесем руки Господу, покажем наши сердца и Его хвалу. Руку протяну, мой Господь, я тебя люблю от греха. Береги меня, лишь тебе доверяю я, доверяю. Спасибо огромное. Мы хотели бы представиться. Мы уже сказали, что нас зовут группа Ава, всех вместе. Тем не менее, ударник, Клерик Андрей, Гродно. И вот сейчас мы обычно так представляем, всегда начинаем от младшего, идем к старшему, да? И вот сейчас мне труднее всего представлять, потому что они постоянно между собой спорят, кто здесь старше. Но тем не менее, акустическая гитара, Клерик Анжи, Лида. Клавиши, Клерик Денис, Маргонь. Вокал, Клерик Виталий, Гродно. И меня зовут Клерик Дима, я из города Новогрудка. И бас-гитара, Клерик Александр, Лида. Следующая песенка, мы слышали ее уже в исполнении группы «Подых духа», но тем не менее споем еще раз «О, аллилуйя».
Спасибо огромное. Следующая песенка. Мы уже говорили, что две главные темы наших песен — это призвание и любовь Бога. И следующая песенка говорит о том, что на самом деле любовь Бога, она очень сильная, она меняет жизнь человека, она убивает всю грусть и страх. Поэтому следующая песенка называется «Кохом с ним уж сипать». Спасибо огромное. Знаете, сейчас мы бы предлагали совершить небольшое путешествие. Отправимся сразу далеко, туда, где теперь, наверное, очень-очень жарко. Так что все вместе. Нет, еще не в Испанию. На Гавайи, хорошо? Вы хотите на Гавайи или нет? Ну хорошо. До неба.
что, сейчас будем самый такой обыкновенный способ прославлять Бога. Для этого поднимаем все руки вверх и на счет 3 начинаем махать вот в ту сторону. Готовы? Раз, два, три! Спасибо огромное. Ну что, продолжаем наше путешествие, да? Теперь перемещаемся с Гавайев поближе в Испанию. Да, многие из нас, из вас, ну у нас Саша ездит в Испанию на Всемирные дни молодежи. Поэтому ну, мы как-то должны ознакомить все-таки вас с местным фольклором.
знаете, подходит к концу наше путешествие. И побывавши вообще, увидевши так много, мы возвращаемся в нашу родную, любимую Беларусь, чтобы в таком духе единства все вместе еще раз прославить Бога. Может, возьмемся за руки, как знак единства. Пусть в космосе увидят нас. Стою в Твоем храме, Господи святой, своя колени очень опусти. И чувствую, что смотришь, ты живой, меня своею благодатью одари. Спасибо, Господи, за жизнь мою, за то, что пред Тобою я стою. Могу молить Тебя, о Боже, Боже, пусть Дух единства в жизни нам
вялікі за тое, што былі з намі за гэты цудоўны вечар праслаўлення, калі сапраўды сягоння і рукі, і ногі, ўсё паслужыла, і наш голас паслужыла для таго, каб праславіць нашага створцу, каб дакрануцца да Хрыста праз наш спеў, праз нашу радасць. Таму што Бог жадае, каб мы былі радасныя. Бог жадае, каб на нашых тварах былі усмешкі, і каб мы гэтымі усмешкамі, гэтай радасцю умелі дзяліцца са сваімі суседзямі. І тады зусім па-іншаму будзе выглядаць наша жыццё. Яшчэ раз дзякуй вялікі семінарыйным гуртам «Подых духа» і «Ава». Я думаю, что калі для Мадрыда суседняй вёскай з'яўляецца прыкладна такой па памерах Рым, то, я думаю, нас пачулі не толькі ў Першаях. Яшчэ раз дзякуй вялікі за гэты цудоўны вечар праслаўлення гэтым нашым гуртам, семінарыстам, будучым святарам. Жадаем вам, каб заўсёды цяперашнім святарам ужо, каб гэты запал, які вы нам перадавалі, каб заўсёды таксама ў вашым святарскім служэнні хапала гэтага запалу, каб весці сваю пасху да збаўлення. А зараз яшчэ некалькі аб'яў. Адносно завтрашняга дня снедання, дякую. Снедання о 8 гадзіне, у 9 гадзін ютрань з казаннем, чым казаў ужо, якое скажа для нас ксёндз біскуп Казімір Великаселец. Цудоўны вечар праслаўлення, шмат малітв. Зараз жадаю благаславіць вас на гэтую добрую ноч, каб таксама мы набраліся сіл на заўтрашні дзень, тому што у нас заўтра шмат працы. І шануем адзін аднаго. Пан з вамі. Няхай благаславіць вас Бог усемагутны, Айцец і Сын, і Дух Святы. Ідзіце адпачываць з Христом. Добраноч!